li ste znali da jednostavna tinktura može transformisati vaš probavni sistem i detoksikovati organizam? Tinktura od bobica kleke, vekovima poznata po svojim lekovitim svojstvima, može biti vaš novi saveznik u borbi protiv probavnih tegoba. Ova tinktura je alkoholni ekstrakt plodova kleke, bogat etarskim uljima, flavonoidima i antioksidansima. Priprema je jednostavna. 100 g sušenih bobica kleke u 500 ml 70% alkohola ostavite da odstoji 2 do 3 nedelje. Nakon što je tinktura odležala, procedite je i čuvajte u tamnim staklenim bočicama na hladnom mestu. Uzimajte je u dozi 10 do 15 kapi razblaženih u vodi pre obroka, što pomaže u stimulaciji probavnih enzima. Tinktura od bobica kleke deluje kao prirodni diuretik, pomažući u izbacivanju viška tečnosti i toksina iz organizma. Njena antimikrobna svojstva pomažu u borbi protiv infekcija i održavanju zdravog crevnog mikrobioma. Ipak, važno je pridržavati se preporučenih doza kako biste izbegli moguće nuspojave poput iritacije bubrega ili mučnine. Ova tinktura može značajno doprineti vašem zdravlju uz pravilnu upotrebu i konsultaciju sa stručnjakom.